دما خوش ببینرین هیجا ایرو 12 تیر ماه 2023 روزان روزا چهارشنبه بویر و گشتدانی هری سرکی و هری بالکش یل سرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شوار پیشکش بگین. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هیجا کنسیا ناتو اوکراینی به بجداریا لیدری ناتو او زلنسکی جارا یکمین پیک هات سکرتری گشتی که ناتو استالتنبرگ گوت ما بریارن اوکراین نیزی ناتوی دیگه گرد بریا جوینی جیم روسیا جارا کردن ایریش پایتخت اوکراین کیوی کرد. جیوینا سروکین دولت و حکومتان ناتوی کل پایتخت لیتوانیا ویلنیوسی هاتل درخواستن دوام دیگه. د چارچوبه لوتکه د یکمین جیوینا کمیسیونا اوکراینیا ناتو هاتل درخواستن. د جیوینی د سروکی اوکراینیا ولودیمیر زلنسکی و سکرتری ناتو جی آماده بون. سکرتری گشتی ناتوی ینیس استولتنبرگ کو آخافتنا وکرنی یا جیوینی کرگوته. اف براستی دمکی دیروکیه. حوالبند اوکراینیا لکیلکه هفرونشتن و نیرینامه یا هفپار اولهیا اوروپی اتلانتیک نقاش بکنه. استولتنبرگ دیار کرگو ناتو دیته کوشناوی آزادی و سروریه ده لکیلکه اوکراینیا یا اوهگوته. ام جویرکیا و الهام دگرین. دوی ام لهمبری ایریشا روسیا پشتگیریا خوش و اوکراینیا زیده بکنه. استولتنبرگ دیار کرگوان دلوتسکه ده اندامتیا اوکراینیا یا ده اتفاق ده جارکیدن تأیید کرن و افتشتانی زمان. مبریارین کوی اوکراینیا نزیکی ناتوی بکه گرتنه. ایرو اموکه هف کامبونه. از لحویا وی روژه کو اموکه هوال بند ورن با هف. چند ساعت بریا هفدیتنا زلنسکی بسروکن ناتوی را نوچه ایریشکی نویا روسیای لسر اوکراینیای ده چپامنیه ده بلابو. سروکی اداره لشکری باجار کیفی سرهی بابکو ده پیامه خویا کل سر حساب خوی تلگرام پار وکر گوته. دروژا 504 ایریشا داگر کریا روسیای لسر اوکراینیای ده دجمن جاره کدن ایریشی پایتخته کره. جبر ایریش هوایی روسیای کوتی تخمین کرن به بالافرین بیمرو و ایها پی که هاتیه جبو پایتخت کیفی و تواهی قاده هوایی اوکراینیای آلارماکو زیده 2 ساعتان دوام ده که هات را گهاندن. رایدارین لشکرین اوکراینیای ده داخویان خویا پشتی ایریشه ده دیار کرن کو ده دربار زیان و هجمارا کشتی و برینداران ده تو آگاهی لبردستیوان نینه. هروها تواهی بالافرین به مرووین روسیای بریا کو بگهیجن هدفین خواه هاتنه رو خاندنه. بلد لوتکیا لیدری ناتوی ده مجارین دهاتن تخمین کرن روشمین سرکه بون لیدران مجارین تکلین بر روسیه را تکوشن آلیدشی تروری او اندامتیا اوکراینی بو ناتوی نقاش کرن لیدران بجدار بونا اوکراینی یاج بو ناتوی رد کرن و او یک بو پاشا روژه هشتن. لوتکیا لیدر نیتو یال پایتخت لیتوانیا ویلنیوسا داخویانیه که هف پاروشان. داخویانیه ده بالهات کشاندن سرپشتگیریا تام آمافی اوکراینا جبو هلبجارتنا ریگزین خوین اولهیه او هاد گوتن پاشاروژا اوکراینات نیتوی دیه. لیدران جبو اندامتیا ویجی تو دمک زلال اشکره نکر. داخویانیا نیتوی ده وها هاد گوتن. ام هفگرتنا خویا بینا بر به حکومت وگل اوکراینا را گوب قهرمانی نتوا آخو نرخن هفپار ده پاریزن دوبارت کن. داخویانیا خود دستکا دیپلماتیک جکیه و راحت داین. هر وها بالهات کشاندن سر گرنگیا اولهیا اوکراینا جبو حوالبندی و حوالبندین وی.
Di daxuyaniyê de hat gotin, Federasyona Rûsyayê bo ewlekariya hevpeymanan û ji bo aştî û aramiya li herêma Ewropa Atlantik xetariya herî mezin û rasterast e. Hat destnîşankirin got wê tevgerên li deryaya reş bên şopandin û hişyariya rewşê bê zêdekirin. If you look at all the membership processes, there have not been time lines for those processes. Di daxuyaniya gopiştî lûtkeya NATO hat dayîn de têkildarî Çînê jî nirxandin hatin kirin. Hat diyarkirin got polîtîkayên bi iddia û bidarê zorê yên Çînê berjewendî ewlekarî û nirxên NATOyê dixin xeteriyê. Di daxuyaniyê de hat gotin, em nikarin ihtimala êrîşkirina ser serwerî û yekparçabûna axa hevpeymanan paşguh bikin. Hat destnîşankirin got vê çerçoveyê de nûjenkirina kapasîteya nuklerî wê bidome. Parastina mûşekên palîstîk ên NATO BMD ji bo parastinê bi temamî meriyetê de ye. Hat destnîşankirin got ev bername bi alîkariya dilxwaziya welatên wekî Romanya, Tirkiye, Spanya, Polonya û Amerîkayê pêk hatiye. NATOyê biryara got İran tucarî nebe xwedîçekên nuklerî dubare kir û balkişan serveyekê got ev hevpeyman cîhanek pê nuklerî armanc dike. When allies agree and conditions are بله هر روسیه ایدی شوری خواهی لپیشبری ناتوی توش کریه سروک بری روسیه مدودف برتک نشانی پیمانا پشتوانی ناتو یا با اوکراین دا و گوت ایدی همو ریحاتنه گرتن شر جهانی سی امین ایدی نزیک دبه. ایدی همو ریحاتنه گرتن شر جیهانی سیمین نزیک دبه. آلیکار سروک کنسیا اولکاریه یا روسیای و سروک بره دیمیتری مدودف بوان گوتنان برتک نشانی لوتکای ناتوی دا. دیمیتری مدودف د داخویانی خویانی ویسکی ده لوتکای لیدر ناتوی یا کل پایتخت لیتوانیا ویلین یز هاتل دارخستن نرخاند. مدودف اشارت بویه یکی کر کدبه اوکراینا تجاری د ناتوی دنه قبول کرن و گوت تشتی کورالیستین ده هف بیوینه ده دترسن بدنگه کی بلند ببیجن اوه. هر وها ده پشتگیریا چکان ج رژیما که ویره به هر آوائی بیزیده کرن دناف ده موشک، بومبین میسکت و بالافران. مدودف بدومداری افتشت آنی زمان. روژاوای دین نکاره تشتکی دن بفکره. او ده آستا هری بلند آ پیشبینیه یا حتی خالا احمقیه دنه. ایدی حموری هاتنه گردن شر جیهانی یه سیمین نزیک دبه. سروک بره یه روسیا دیار کر کواتای وان انجامان جبو روسیای دیار و گوت. اپراسیون لشکری یا تایبت و به همان ارمان جان بدومه. یک جوان رد کرنا اندامتیا ناتو یا کوما نازی یا کهویه کومج دسپی که ول سر اصرار کر. جبرویه که دوی اف کوم به تصفیه کرن اف جی پیکان و پیویسته. جعالیه دن و مدودف ادعای که اوکراینای لزاپورژیا با بومبین میسکت ایریشی هزین وانکریه نرخاند و ها دوماند. هات راگهاندن که با بومبین میسکت ایریشی توک ماک هاتیه کرن. و دمه دم هاتیه که ام جبلخانه یا خویا وان چکین دجمرووی درخینن دروه. Нет никаких возможностей реализовать свои базовые права. بردمکا وزارت کارین در و یا روسیای ماریا زارووا جی لسر حساب خوی مدیای جواکی درباری جوینا سروک ناتوی ده نرخاندنه کر. زارووا گوت بگومان ناتو روسیای را ناگره. ناتو تنی تیده بشدار دبه. زارووا گوتنین سکرتری گشتی ناتوی جین ستوتنبرگ نرخاند و ها گوت. اگر اوکراینا دشر ده بسر نکوه اندامتیا ویاد ناتوی ده در ناکوه. بله بینرین هجا کره باکور جی ده هر فرسند ده پیاما هزا خویا موشکان بوالتین روشاوی ده پشتی گفخوارن نابرا کره باکور و دولتین یک بوین آمریکای و جاری حکومتا پیونگیانگ موشکه که ده نابرا پارزمینان ده جرباند او یک پشتی ایداین وین کشتین و بالفرین سیخورین آمریکا لسر آسیمان وان دیگرن بکهات. Feira que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico de longo alcance. Rêveberên Koreya Başûr û Japonî ragihan ku Koreya Bakur moşekek balîstîk ana parzemînî ceribandiye. Moşeka îro saetên siharê hatî avêtin piştî saetekê hewayê mayî li deryaya Japonyayê ket.
پشتی ادعاین بالافرین سیخوریین امریکا لآسیمان کره باکور دفرن ریوبریا پیونگیانگ گف خوار بو. ریوبریا پیونگیانگ دستپیکا هفته دگوتو بو او یوان بالافران بدن برگولیان. واشنگتن سوجدارین سیخوریل سرفرینین کره باکور ردکه اود بیشه دوریین و لگوری یاسای نامنتوی تفدگرن. شبر جرباندن زیدهین کره باکور گوش دستپیکا سالی و پکتینه فکارین لسر اولکاریا ولاتین دن زیده بونه. د سال 2022 ده ریوبریا پیونگیانگ هجماره کاره کور آجرماندن موشکان پیک آنی. هنک جوان موشکان دکارن بگهیجن آخا امریکایه. لهمبر ویکی امریکا و کره باشور تطبیقات خوین لشکریین هفبش لدردورانیف گراوی زیده کرن. کره باکور داخویان گو موشکانو یا پالیستیکانا پارزمینی یا گو ویدمه نیسان ده جربان موشکا هری بهیز بو. کره باکور ده ماه گولان ده هول دا گو ساتلای تاکسی خوری باویجه لیب سر نکد. رایدارین امریکا و کره باشور پشتی آویتنا موشک لهف جویان و داخویان یکدا. رایدارن جاره کدن تقص کر گوان پاراستنا هف پار بهیز کریه. سروک کره باشور یون سوکیول ایش بو تماشاکرن آلودکیا نیتوی لیتوانیای بو جور جیبلزگینی جواتا اولکاریا نتوایی یا ولات حکم کر. موشک ناپار زمینی یندکارن سرک نوکلری جهل گرن جبرگوت کارن بگهیجن آرمانجین دور فکاران چه دکن. بلی بینرین هیجان ویجاری به آفریقای دوام بکن لسودانی پشتی آگر بستا جبو ججنی آقربانی حاتی دایم بداوی بو آلین شر جاره کدن دست به ریشان کرن لباشر دورمان این نزیک پایتخت سودان خرطومی بازار کنتوی حاتی بما باران کرن ده انجام ده سو چار کسان جیانا خوش دست دان. شرينا برا ارتشا سوداني و هزم پشتوانیا لزگیندج نیسانی و بردوامه گود انجام ده بهزاران کس هاتنه کشتن و میلیونان کس کوچبر بونه. تویب جاران هر دو آلیان آگربس راگهان دیجی لی هر جار آگربس ده هاتن بم پیکرن و شر دیسا دست پیده کر. هر دو هزین شرکر این سودانی هفدوب دست پیکرنا ایریشان تومت بار دکن. وزارت تندرستی یا خرطومی بداخویان یک راگهان گودو ایواری بازارک آب نافودنگ آلباجار درمان ای نیزیکی پایتخت سودان خرطومی هات بمباران کرن. ده همان داخویانی ده هات دیار کرن گود انجام بمبارانی ده 34 کسان جیانا خوش دستا گود ناوانده زاروک جیهنه. هر وها هات دستنشان کرن گو پرانی قربانی بازرگان و کسین خودی وساعتین و گوهستنی بون. جپازده نیسانی و شرید نابر ارتشا سودانی و هزم پشتوانی لزگین ده دوام دکه. گوری نتوین یک بویی ده انجام شرده زیده تری 3000 کس هاتنه کشتن و بیتری 2 میلیون کس جی کوچ بربونه. 3 حزیرانی آشانسان و چین عراقی وع گو آگاهی خود سپیره بردف که وزارت دروی عراقی احمد الصحاف را گهاند بو گو 5 بالافرین 330 621 کس سودانی و گراندن عراقی. دناف کسین هاتین و گراندن ده سوری و سودانی جی هبون. ولی بینرین هجا لإسرائیل قبول کرنا پیشنامه دارازی یا بناکوک راستین رازیبون انتی به هزاران اسرائیلی جبو پاراستنا سرخوابونا دادوری جاره کدن لقادم بون هیزن اولکاری جی بتوندی ایریشی خوابشان دیران کرن ده انجامی ده 66 کس جی حاتم منچاف کرن. به هزاران اسرائیلی جبو پاراستنا سرخوابونا دادوری جاره کی دن لقادان بون لإسرائیلی بقبول کرنا پیشنامه دارازیا بناکوک ددنگ دانا یکم آل مجلسی ده خوابشاندانین گرسیشنو و دست بکرن. مجلس اسرائیل درونشتنا للجنه یا گشتی یا بشوهات کرنده خالا کریتیک آکو ددنگ دانا دست بک ده کنترولا دادگاه بلند آل سر حکومت سینوردار دکه قبول کرد. لسرویکی پروتستو ین گرسه ین لدجی ریزیک نامه یا دارازیان ناکوکا حکومت دیسه دست بکرنه. لگوری زاگونا نوی دادگاه بلند نکار بل سر بریارکی حکومت بریارکی نو بده. بیشتی چند ساعتان بریارا پجراندنی بده هزاران اسرائیلی داکتن کولانان اولی دجی بریاری خوپیشاندان پیکانین. د چالکی د پان کارتین پروتستویین بنویسا دوی ام تیک برنا دموکراسی بدن سکناندن هاتن هلدان.
هێزن ئەو لە کاریگەژی بە ئاواشت ئێریشی گرسەیە گەلکردن بەvەیەکێرە جناڤەرا پۆلیس و خۆپێشاندێراندا پێفچوون دەرکەت لە گۆری داخویانیە کۆژالیە بەردەفکی پۆلیسان و هاتیەداین حتانها 66 کەس هاتنە بن چاوکردن پرانیە کەسین هاتنە بن چاوکردن ژی ji bajarê Til Evîvê li aliyê din li Quds û Heyfayê jî xwepêşandanên girseyî hatin li darxistin. Ev jî weka xwepêşandanên herî mezin kete dîroka welatê. Tevî xwepêşandanên heyî jî hikûmeta Serokwezîr Binyamin Netanyahu guh neda daxwazên gel û di biryara xwe de bi îsrara. UN Secretary General Antonio Guterres Serokê İsraîlê İshaq Herzog banig li hemû aliyan kir ku aloziyekên bikin û got em dilûtkeya krîzekî kûr û xemgîn de ne. Cîran û dost dikarin hem hevkar û hem jî dijmin bin. Aliyê muxalefetê jî banga hestiyariyê li polîsan kir. بەربینەرین هێژە پشتی 11 ساڵان جارەیەکەم رێبەبەرێکی ئیرانی سەردانا پارزەمینە ئافریقای دیکە سەرکوماری ئیرانی ئیبراهیم ڕەیسی ji bo 3 rojan dest bi tora xwe ya li Afrikayê kir serdana Rêsî ji Kenyayê dest pê kir. Serokkomarê Îranê İbrahim Rêsî ji bo tora 3 rojan ya Afrikayê li paytexta Kenya Nayrobiyê bû. İbrahim Rêsî destpêkê serdana Nayrobiyê kir. Ev serdan demeke wisa de têkirin ku İran hewl dide tecrida dîplomatîk a li ser xwe bişkîne. Rêsî ji aliyê Serokkomarê Kenya William Ruto ve hate pêşwazîkirin. Serokkomarê Îranê di rûniştana xwe ya bi Ruto re diyar kir ku İran û Kenya di gelek mijaran de xwedî aliyên hevparin. Lewma her du welat dikarin peywendiyên xwe baştir bikin. Li gorî nûçeyên medya Îranê her du welatan li ser 5 xalan li hevkirine. Serokkomarê Îranê wê pişt re serdana Uganda û Zimbabweyê bike. Ajansa nûçeyan ya Îranê ragihand ku Wezîrê Karê Derve û Karsaz jî li gel İbrahim Rêsî tevlî tura wê ya Afrikayê bûne. Hêjayê bibîrxistinê ye piştî 11 salan careyekeme ku rêvebereke Îranê serdana parzemîna Afrikayê dike. Berîbînerên hêja li gelek herêmên cîhanê barana zêde bûye sedema felaketan piştî Japonya, Hindistan û dewletên Yekbûyên Amerîkayê vê carê jî felaketa baranê berê xwe daye Çînê. Li Çînê ji ber lêhiyan bêtirî 40,000 kes hatine veguhestin. Li gelek herêmên Çînê baranekî zêde bariya û lêhî rabû. Dezgehên çapemeniyê yên wî welatê ragihandin ji ber lêhiyê li herêma Sichuanê zêdetirî 40,000 kes hatine veguhestin. Di çend hefteyên dawiyê de li gelek deverên Çînê ji ber lêhî û hezazê zirarên mezin gihiştina malan û binasazî roxiyane. Her wiha gelek kesan jî jiyana xwe ji dest dan. Li gorî ajansên Çînê dibe ku barana zêde heta sibe dewam bike û ji ber wê hişyarî hate dayîn. Deverên dinyên cîhanê yên mîna Pakistanê jî ji ber guherîna avhawayê baraneke zêde dibare. Doh jî li Japonya û Hindistanê bêtirî 35 kes ji ber vê felaketa baran û lêhiyê jiyana xwe ji dest dabûn. Her wiha li eyaleta New York ya dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî ji ber barana zêde jiyan tavizî bû. Berîbînerên hêja di roja çarşemê de jî bûye rûgeşadanên serekên ku heta vê kiliyê derketibûn me hewl dan di nava 20 daxinûçeyên cîhanê de ji we re pêşkêş bikin û careke din bêjin heta sibe werîn li pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.